Ngikubingelele mbukeli ngiphinde ngamukela kwesimanje zonke sikuthela zona indaba efika ngaso ke isikhathi udinga ubulungiswa ke owesifazane ke owashawa ke ilona ke iphoyisa engenalo ke kodwa ke icela mbukeli ke ivideo ke ephelele nansi ke engikuphathele lona mbukeli ke owesifazane ke ezichazela yena mathupha ukuthi ke waxhashazwa amaphoyisa aphinde ambeka isandla njengoba ke mbukeli ke uzoyibonela ke ukuthi ngempela ke iphoyisa lamlimaza kakhulu lapha ke esweni mbukeli noma ke esho ngokusobala ukuthi sekwabohla kodwa ke khona ke sabonakala nansi ke ivideo siyabonga. Sisiyenzi ungixolele bandla ngisasemotweni ngiphuma esibhedlela eDington. Sisiyenzi kuyenzeka kanje, ngicela ukuthi ngiyisummarize ngikufikele kuvuthondaba. Ngixabane nomuntu wami waduba ifoni yakhe wayishiya kodwa benginikeze uyena wayiduba wayishiya wahamba waya eGG. Okay, wahamba ngaje ukuthi mina useyagoduka yabo kanti uyile eGG. Hawu ungakophela 20 minutes ehambile ngezwe kunenokho eminyango ngivula ikhethini. Mengivula ikhethini hawu amaphoyisa athi ungasikobi sisi. Ngivula umnyango bangene. Okay, no bangangeni ngime eminyango mina. Ngibese ngibuze bathi bona sisi kuthiwa wena uthathele ifoni la ngendluzula. Ngithi mina manje sizokulanda ukuthi wena uthathele ifoni yomuntu ngendluzula. Ngibese ngithi nawo okay ngicela ningilindeke ngiqoke. Ish ifoni yenzani manje? Okay ngibese ngithi mina cela ningilinde ngiqoke. Bese mangabe ukuthi ngithi ngisathi ngisaqoka lithi iphoyisa liphinde linokhe. Ngithi mina ngithe inkosi yami ngiyeza ngisaqoka ngicela ningilinde. Futhi nakhona angikusho ngomoya omumbi wena Sisiyenzi, ngikusho kahle nje ngoba phela ngixabananga namaphoyisa mina uyezwa. Sisuke sihambe mangabe sifike eGG ngifike ngithi mina ngithi ngihlika nje evenini ngihambe ngiye kumuntu wami ngimbuze mfethu unesiqiniseko yini salento yenzayo engakoyithola ichance ukungiphendula. Abe selikhulumile leli phoyisa kuyilona elingishayile lithi sisi ngala kusho ukuthi lingikhombela ukuthi angihambe ngiyongena epolice station ngingakhulumi naye umuntu wami ngihambe futhi ngiye khona ngingalihluphi ngiye la elithe ngiye khona. Mase kufikwa lapha ya khumbula Sisiyenza ukuthi besuke endlini basuke bengibopha. Uma ngabe sekufikwa lapha ya eGG bayafika bathi angichazele amaphoyisa ukuthi kwenzakaleni. Ngithi ngisathi ngiyawachazela amaphoyisa ubhuti lo ongishayile ubevele nenkinga nami Sisiyenzi ngoba angeke akukwazi. Ngithi ngisathi ngiyachazela amaphoyisa ukuthi kwenzakaleni ungine emlomeni. Ngithi ngiyamphendula kube ukuthi mina ngirude ngindlela engikhuluma ngayo ngirude. Yabo Sisiyenzi njengoba ngikhuluma kanje mina most of the time ngikhuluma ngezandla. Kwayikhona ukuthi ngikhuluma ngezandla bekuyisono khathi ngilapha ya eGG mina. Abese lithi elinye iphoyisa lesifazane sisi ngoba ithi ifoni awuyithathanga ngendluzula naye umuntu wami ukhona la ukuthi njengoba lento engisho ukuthi angiqambe manje ifoni unginikeze yena. Ifoni ikhona ayifile angimphucanga akuhanje kiwe endlini kuyolanda ifoni yakhe umuntu wami. Ngithi mina nginankinga nalokho. Athi lo phoyisa lo lelingilandile endlini ngizogibela iveni kabani ngeke mina ngeke yena sangiphindisa endlini. Ngithi mina uwena ungilandile endlini uthi uzongibopha manje ngoba sekula uma sekumele ukuthi ngiphindise endlini ngizophinda ngani? Uyawazi umlazo ukuthi unjani uthi mina ngizohamba ngani ebusuku ngoba bekuwabo 1 Sisiyenzi yezo. Athi yena angamphenduli mina ngene attitude nasendlini ngimnezile attitude angishaye. Okay, before angakongishaya angibambe ngomqala angicikise emqaleni athi uzojikela nami ekhoneni. Ngithi mina no akunankinga ngajikela nami ekhoneni. Yes, anginayo inkinga. Nangempela ngithatha jike nami ngale khoneni yezo. Athi mangabe jika ngale khoneni aqala ngishaye ngempama. Uyabona nje mhlawumbe kuzobonakala kala. Okay, aqala ngishaye ngempama ke. Ngesikhathi engisha ngempama uyangithuka uthi ngisifebe yabona nje indaba udelele wena sifebe nani angiyondoda yakho mina ungibheke kahle nani. Ngithi mina mangabe ukuthi ngisifebe uthi kusho ukuthi ngifeba nawe. Bavumelane bonke nalamaphoyisa ade khona lapha eGG ukuthi mina ngibe rude bekumele ukuthi ngithule. Ngibese ngithi mina bekumele okay ngise la esangishaya
abesathi yena wena Nondindo ungibuke kahle mina ngisindoda ngithi mina Msunu kaNyoko athi yena uyawazi Msunu kama wena ngithi wena uthini mothi kumina Nondindo ungakazi uzungilali uthini mothi kumina Sifebe ungakazi uzungilali ucabanga ukuthi lonto imnandi kumina aqhubeka ngishaya kuqhamuke umphathi bekade ekhona ngaleso sikhathi angazi ngizokuthiwa umphathi qhamuke yena lo mphathi athi kulo akayeke le yonto athi edika umphathi eshona le abe ngedele linye iqopha lo uyeke ngesikhathi kusamele umphathi wabe ngedele linye iqopha kwathiwa ngithathe ngiboshwe ngahanjiswa la bekhanjiswa la angazi ukuthi indawo enjani leyo kodwa akusona isitokisi lesade bengihlalise kusona ngoba bengihlele ehlalweni nje uyabo bangibeke khona ngemumva mabengibeka lapho kufike elinye iphoyisa belikade likhona lapha ngaphambili athi kodwa sesiwami nawe uberude ngithi ngiberude kanjani yini mina iphutha lami engilenzile indaba ningangibophanga mangabe ukuthi nginephutha ngisukile endlini mina ngezela ngoba ngazi ukuthi ngiyaboshwa ngithathela ifoni yomuntu futhi ngoba bengazi kahle ukuthi anginacala ifoni yomuntu azangize ngithathe ngenkanweni ongikezile ifoni yakhe indaba ningangibophanga indaba ngishayiwe ngishaweleni ngoba ngishawe phambi kwenu nibonile bathi bona sikwazanga ukuthi sikhulume ngoba wena uvezile ubuhlaza ngithi ngicela ukubuza ubuhlaza bami kumele ngithule umuntu engibiza ngesifebe engibiza ngoNondindwa wena ngakuphatha kahle indonto lo ishiwe enganeni yakho athi lo bhuti ayimfethu usho ukuthi imoya ike yaphakama so nje bengicela ukuthi nje mina kube nepeace ngithi mina nginankinga even umuntu wami mina nginankinga naye uyazi na ukuthi ngeke ngize ngibe nankinga naye lento bekade yenza ngoba uyachaza wena ukuthi ubenze ukuthi ngilethe ifoni yakhe bengihlala ifoni yakhe ngizomnikeza bengeke ngize ngamnikeza ifoni yakhe bengeke nje ifoni yakhe ngize ngamnikeza nawe uyazi ukuthi ifoni yakhe bengizomnikeza yabo so kwase kuba ukuthi ke umphathi stage angasho umphathi stage umphathi uyafika uzothi kumina ucela ukuthi lento engazange zabe direct ukuthi lento le ayiphele manje ingabusaqhubeka kodwa nje izinto ebekade zisho kubekade ethi lento ayiphelele lana yabo kangoba baze bangihlalisa almost 30 minutes ngiyacabanga ukuthi bebesafuna ukuthi mhlambe ihlo ngoba mozobheka leya video yami sekuqaleni bebesafuna ukuthi lihlo lithi ukwehla kancane ukudumba mhlambe ngeke nokumongoza ngoba bathathile nefoni yami mina ngazi ukuthi umuntu mangabe boshwe uyanikeza ifoni ukuthi ufonele umuntu kodwa bona bakunezanga lelo lungelo lelo even abazange baze bazichaza ukuthi bahobani befika kumina endlini yami ngoba beyade bethi bazongibopha abazichazanga lo oyedwa uthe umngoma nakhona ngimbuze ngesikhathi sengingazi ukuthi bayangincenga noma bebekade bengavezi ukuthi bayangincenga but izinkulumo zakhe bengincenga ukuthi lento le ayiphelele lana ngibe nephutha mina ngokuthi ngimbize ngomsunu kama wakhe bengamelanga ngikwenze lokho ngathi mina okay kulungile ngagcina sengivumela yonke into ngoba sengifuna ukuthi ngihambe so sisiyenze ngiyacela abantu ukuthi ungisize angazi ukuthi lela phoyisa linankingani nami bengilone ngani lize lingishaye lingivalile ihlo sisiyenze sengizoba no blue eye madoda kuzo December sisiyenze ngiyacela bandla ungiphosele epageni lakho umuntu ongaba nosizo bandla kule lapho angisize ngikwazi ukuthi ngithole ubulungisa kule lapho lase GG.